Kalkasi Students Union KSU hakashi tarik naitung. Kalalit ban IT ki arpau triki mat jingdawa sha Menteri Rangba kejela ukonrat ki sangma. Hakaba kalama hamru bakan tau hi alai ki jong ki an. Lada ka sorkar jela kamla ban Menteri Kampura ki an bakongsan. Ki banyada na ka jingwan rung kerthep ki beriu ki banabar. Ya kanila penpau da u Presiden Kaseng Usamla Raymond Karjana. Hadian kani kajinga kendu jong ke Central Executive Committee CEC yau Menteri Rangba haluar kini kimat jingdawa kebala depan IT kam haswa kintup kebala pak lingba ke online. Kajinga keren kelalong ke bejrong bha ong Usamla Raymond haba benrap bakamat ke bahakmat kalong halur kaman bayadai bet ke jingdawa penteri kam ya ke inline permit ILP. Menteri Rangba ulaong baka ni kakam kelas sateng bat ke sorkar pedeng ula pentikna hangi baka sorkar jela kan beteng ban kentu ya ke sorkar pedeng bakan penteri kam no mardor ha Meghalaya ulaong. Ka KSU kapen pauru kajing persya halur ke kabalaong kajing persyang ban pentelat ya kaan Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA arjar katnrio. Nilai keren ya kamat bayadai bat ke MRSSA. Hai kini kindiat singi beladam. Keladon gajing persyang ban penkela ya Facilitation Center lani Entry Exit Point. Shaki Food Court ni ka Jakabam. Nila keren syai ya kanongrim gajongi halur kini kaman. Ngin om ailat ikinu kini kiseng lani ka sorkar. Ban penkela ya kini ka Center Shaka Jakabam ong Usamla Raymond. Ya kanikaan MRSSA la manjur na du u arja kat nrio. Henry kat haduk menta, ompat syam la penteri kam satya ulaong. Kajing penslam ban penteri kam kelalong syabapalan. Nakal yang Menteri Rangba ula penpawi ki katu kani kijing da kaba ong ba kanika kam kaya tengku bat ki an sorkar pedeng, bat kadang sateng banyo ya kajing manjur na ulan ong Usamla Raymond. Haba benrap baka sengga dawa ban penteri Kampura ya ka. Ngila keren syai bangi kwa ya ka sorkar bakan penteri Kampura ya ki entry exit point kumbala penkut board da ka MRSSA loong. Haka ni kajinga kendu la ya keren ru ya ka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act arja arpau. Hakini kikindiat senam baladam, kaseng kelalit ban ajing mut ban penrungi ki katu kan ki kindon ke badan kam ban penklanya ka act. Henry, kalong ke bas ngosi ban ngimpat yo i ban penteri Kampura ya ka ula benram. Halor kani ula ong ba Menteri Rangba ula kular ba ka sorkar kan sa shimi ki senjam ban penteri kam ya ka act. Kajing ajing mut ka jongi kalong ke basung pentikna ya ki jing penshisha da ki pulen ya kinong belai ki bawan na bar jela, siya kani ka jela jongi. Ka sorkar kala pediang ya kani, bat nga kermen bangin yo ino ya ka jing penteri kam bahaya ka, ong uni unong yalam ke KSU. Usamla Raymond, ula penpau ba ka KSU kala sakhi ka jing bamle AA, hakabaya day bat kini kilay tilikian dak ba ong? Haduk mentang ngimpat yo iya kanu kaan, kaban kang ya kajingwan rung kertep ki beriu ki banabar syak ni ka jela. Ladanya ya keren halur ka ILP, ka jubab kalong baka ni ka kam kadang sakun bat ka sorkar pedeng. Ladanya ya keren halur ka MRSSA, ngiyo ya ka jubab. Ladanya keren halur ka Migrant Workers Act, kaniru kalong kumju. Kalkasi Students Union, Central Executive Council, lawan ni bani kendu UCM, HBD bagi arpotli kimat jingdawa joseng, bangla depa, hakas ngi penskam, hakan doktorik, lingba kamil, bat hakas pratrik, bat daga lingba kashti, hard copy, di kejingkan lalong kabal kamjurong kendiat, bat kibun kimat imalai keren, kabandingkong imalai keren syai, ya kamat kabede bat ka jempetekam no inline permit, ya kabal nakaliang UCM, long ba kani kadang ha kani kamat dong ka central government, bat nakaliang ka state government kanyai persyang kanyai tendu ya ka jingkang jong ka central government banyo ka petrikam no ya ka LP hani ka jela jungi analor jong ka LP ka ba ar ngalai kren sipang ka jinlong jingman jong ka MRSSA hani ka jela jungi kumbang ngalai i saki hani singi balet kladon ka
ka kubor ka bangi limbas lat patai kubor social media ka wede ban pengkala ya kata ka felicitation center entry exit point sya kata ka food court da ka basyang la kren mentasi ka jingelang bat ngilong ba horkit rodang na kaliang seng inamla ban nginum sya banda ailat ya ka nonu ka kenhung ni ka sarkar ban pengkala kata ka felicitation center sya kata ka food court maku mangitip hi kani kaan kalong kaan kepala penmi na usam arja khandri bakalong ka kepala slam ba ban penrekam ndai na kaliang jong usiam la penpau ka tu andi ki jinge ka bede ba ka jingku bat ka central government bat ka jiyo jimbet na state no governor ndai ngilakan da basai ba da kumno ru idon kam ban kwa ban ino ya kata ka jing penrekam pura ya kani ka entry exit point MRC bat haba nyo ban penrekam ya ka MRC mut idon kami kita ki kerdop ki ban talasi nama klam kita ki kerdop kam don jingmut ban penrekam ya kata ka MRC na luar kata gladon ru nglaikan ru sepang ka Meghalaya Residential Safety Migrant Workmen Act arajar arpo ya ka ba hagistam ki balalet na kaliang seng ngila ai ya lagi jimut ban penrung biang so katukat ni gi an katukat ni ki kendon ketikaan kerang ban penklan ya ketikaan Henry songsi pat banong ba ya kaniru ke benta hadu mentang pat la ban i ya kata ka jung trekam pura jong kani kaan ban kaliang jung siam ulong ba persyang mania pentrekam ni kaan namar kat kum ka jing ajimut ka jinon kam hi kalong ba tang banda ba ni don kam manyo ya ka police verification jong itu ki brio inong bala di buan kabar jela syak ni ka ban bala sini kari wa ki jongi bat nakaliang jong ka sarkar klap diang kata bat ngangit scam ba insai ya kata ka jinglong do long snam jong ni kaan han ka jela ka jongi han ni sini nalo kita ki bro ki bun ki issue ki ba ni ngalai keren berkentup ya ka reformation ha ka education sector health sector nangta ka sports policy bat ka reformation ha ka MPSC bat ki wide kamjudan kata ba ban hun kat ong ka sarkar ndai nakum kaliang kaseng ngiju long parking ngiju long adakar nak ka por bat ngiladip kan syai ba hadu mata menehi ngimpad i henu ki an ki ba man te lakam ya ka jingwan ko slek jingwan rum kerslap jong ki mender kan kari jongi abangi kran ya ILP ru ngiyo ka jubab ka ba ki ong ba karangdan ba ka central government ngi kran ya ka MRC ru kami ka ju ka daw abangi kran ba ya ka migrant workmen act ru kami ka ju ka daw ti kai ka bangi ko an kan shan ka seng balada ka sarkar kamla ba pendri kami ni an banyada ya ka julong kerpang jo ka jat benri ko jongi ka seng kambansi ban lehi ban pendri kam hi deki an ki bala ban pentikna bala banyada yala kari ba ka jat benri dia kiba ul assurance ban bala ban penbet ha gini tayo kan kisni kidon ki mat kiba don kam banda ban binapsong perkat ba kawin nagi mat kiba ngilai kran kadi halor ka SD order 1950 ha bangi i ba buon ba ki weipat ki jat benrio kiyo ban enjoy kata ka liberty ban ya jinglong jong ka riulum hakani ka jela ka jongi but ya kani nglat kan syai ban kaliang jong usiam long ba hadin balai opriang ya sti jongi haki benai akan nutrik opratrik jong benai ladap inform ya komiti haban klik da deputy chief minister ki banang mentamen ya kini isu di belayat nak kawai ke por nak kawai por wisdom kam song norim syu bangin bu por andai ka sulong mai tangwai ba ladap himla ban pendrekam ka sangkam ban sihi ka penukam dak register ladi ban pendrekam pat ikedikian bat hang ka por wan ong pat ba ka senghi ka kale ya ka kam ka bawian